Kuririmba cyangwa se indirimbo ni igikorwa cyiza cyane kiruhura imitima y'abantu benshi iyo barushe. Iyo abantu barushe nta kindi bakora bategera indirimbo ziba zaranditswe cyangwa se zikaririmbwa n'abantu runaka. Iyo tugeze mu rusengero, ikintu cya mbere abaririmbyi bakora bafata umwanya bagatazira Imana, haba mu ndirimbo biyandikiye cyangwa se zanditswe n'abandi, hanyuma umunezero ugataha ikanisa. Ariko uyu munsi mu mateka y'abanditsi b'indirimbo twifuje kugaruka ku ndirimbo yanditswe ndetse igashyirwa mu ndimi nyinshi zitandukanye, ndetse ikaba iri mu bitabo cy'indirimbo haba icy'ikinyarwanda ndetse n'icy'ikirundi. Ni indirimbo y'120 mu kirundi no mu kinyarwanda yiswe mu ijuru imbere y'Imana. Ifite amajambo agira ati: mu ijuru imbere y'Imana mfise umuntu amvugira, ni umuherezi mukuru kandi yitwa Rukundo, nzi ko mu mutima wiwe handitseho izina ryanje n'amajambo yandi. Ariko uyu munsi twifuje kugaruka, ese umwanditsi w'indirimbo ninde? Kuki yanditse iyi ndirimbo? Yari mu bihe bihe? Mbahaye ikaze, nje nitwa Muragwa Moise. Umwanditsi w'iyi ndirimbo yitwa Louisa Steele. Yavutse mu mwaka w'1850. Wari umugoroba mwiza, akazuba karasa ndetse n'akayaga kuri plage. Ubwo Louisa Steele yari kumwe n'umugabo wiwe ndetse n'umukobwa wabo witwa Galilée. Biyumviriye kuja kwinezereza kuri plage. Aho ni New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe bari bicaye bariko barafungura, niho bumva ijwi ry'umwana arira ndetse atabaza. Kari akana k'agahungu gatwawe n'amazi. Umugabo wa Louisa yumvishe iryo jwi asimbira mu mazi kugira atabare ako gahungu kariko gatwarwa n'amazi, ariko biramunanira. Kubw'amahirwe make bose bararohama basoma nturi, ubuzima bwabo buhagararira aho ngaho. Uko niko Louisa yapfakaye akiri muto. Umugabo amusigira umwana w'imyaka 4. Amaze gupfakara, Louisa yinjiye mu bukene budasanzwe ku buryo no kuronka ibiryo bafungura cyari ikibazo. Baburaye kenshi, babuze icyo bafungura kuko binjiye mu gihe kigoye kandi kiruhije. Ababanyi bamubwiraga imbabazi maze bakamuzanira ibyo afungura. Akenshi abyutse mu gitondo agasanga hariho umuntu atazi, bamugemuriye igiseke akagisiga imbere y'umuryango w'inzu akagenda. Uko bwaca niko yasangaga hari umuntu umutunguye akamuheza icyo gufungura, kubera yuko yari mu bukene budasanzwe. Abantu bakamugirira imbabazi, babona yuko umwanya n'umwanya ubuzima bwabo bushobora guhagarara. Ariko umugoroba umwe Louisa yihebuye cyane, yabuze icyo akora, akabona yuko nta na kintu na kimwe asigaranye. Uwo mugoroba n'umukobwa wiwe witwa Lily barapfukamye barasenga basaba Imana kubabera inyishu mu gihe kitoroshe bari barimo cy'ubukene n'inzara no kwambara ubusa. Bukeye mu gitondo babyutse, basanze imbere y'inzu igiseke cy'ibifungurwa na envelope irimo amafaranga. Barangije baje kugura ibyo bari bakeneye muri icyo gihe. Ariko mukuri uwabazaniye icyo giseke kirimo ibiryo ndetse na envelope ntawe bigeze bamenya. Aho niho havuye iyi ndirimbo y'120 yahinduwe mu kirundi, bayita mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira. Yanditse ariko yibuka ibintu bitangaje Imana yamukoreye mu bihe by'ubupfakazi yari arimo. Louisa Steele yari yaravutse mu 1850 ahitwa Dover mu Bwongereza. Yabatijwe afite imyaka 9. Bivugwa ko mu buto bwiwe yiyumvishemwo umuhamagaro wo gukwiza ubutumwa bw'Imana mu mahanga. Afite imyaka 21 yarimutse aje kuba ahitwa Cincinnati muri Amerika. Aho ni naho yahuriye n'uwo bahavuye bubakana
afite imyaka 25. Louisa n'umugabo baronse umwana w'umukobwa bamwita Lily. Umwana afite imyaka 4 nibwo umugabo yahuye n'isanganya y'amazi yitaba Imana. Nyuma yaho Louisa n'umwana wiwe bagiye kuba muri Afurika y'Epfo, aho Louisa yari umuvugabutumwa muri ico gihugu. Louisa yahavuye kandi yubaka ubwa kabiri, yubakana n'undi mugabo. Mu myaka yiwe ya nyuma Louisa yabaye mu gihugu ca Zimbabwe, aba ari naho yapfiriye mu mwaka w'1917. Umukobwa wiwe Lily yakomeje igikorwa ca nyina kuko yari yarasize atojwe, hanyuma akomeza igikorwa cyo kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana. Iyo ndirimbo mu Congereza Louisa yanditse ikaza guhindurwa mu ndimi nyinshi harimwo Ikirundi n'Ikinyarwanda, yitwa "Tis so sweet to trust in Jesus". Ni indirimbo yahinduwe mu ndimi nyinshi ndetse no mu midiho itandukanye. Mu byo tunyuramo byose, isomo twokura muri ibi ngibi: nta hantu Imana itotabarira umuntu, nta hantu na hamwe Imana itogukura. Bisaba gusa kubyizera, hanyuma ukiremamwo icyerekezo cyiza cy'ubuzima bwawe. We kubona ko ku isi ari we wenyine. Intahe tugenda tubaheza umunsi ku wundi no kugira ngo mukomere, mubone yuko muri runo rugendo atari we wenyine umerewe nabi. Ejo buzacya, kandi buzacya hameze neza, na nyuma ya zero Imana irakora. Ndabashimiye kuba mukurikiranye kino kiganiro. Mushobora kandi kugikurikirana kuri YouTube channel yitwa Muragwa Moise 257. Murakarama.